Ciburang adalah perkebunan milik warga yang berada di Desa Maniis, Kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka. Sebenarnya sih Ciburang ini bukan tempat camping atau juga wisata. Oleh karena pemandangannya sangat indah, jadi Ciburang ini menjadi salah satu sorotan warga lokal untuk bercamping. Tentunya saya sendiri. Hai. Oh ya, untuk ketinggiannya menurut aplikasi Altimeter mencapai dengan 1127 mdpl. Wow, cukup tinggi bro. Nah, Ciburang ini juga memiliki mitosnya loh. Mitosnya yaitu menurut warga sekitar dilarang camping bersama perempuan. Tapi tenang, untuk perempuan atau yang belum tahu pemandangannya bisa simak videonya. Let's go. Abdi dia keraya di Ciburang Desa Maniis. Mantap. Tuh, mantap banget. Ciburang memang mantap. I control away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now she's gone. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you're taking stop me to care. Could the night help me shut you out? She gave me a lesson not to go tonight, but I already tried. I will try to latch myself out of your space, far away, until the distance passes its line. It's a new journey. My heart has had enough of pain. Once a fool, now I'm away. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you're taking stop me to care. Could the night help me shut you out? You gave me a lesson not to go